Ibwega murithiri wa Meru TV urubunge bwega bora twinambere kwa tukiona kanya ga uturimana kiri metha yetu ya ndeto na nkirigira ati magura kunthithite nambere kuraitha uri ogorobwa kunthithite nambere kwagira na gitio kine ni bitigire ko watogeni kiri metha yetu ya ndeto kabudire bambe twani family na zokimathi na chieto atemberia kagitania ka Gatuambiri na chiko niye mwandiki munene wa kiama kiano peo kaunti ya Meru wa Franklin Karote Adire tokinambere kwa kebu mageria na kwa ile mantu mara adire tumakinambere kwa makiu mageria na antire shegembe muno mantu makonenye na wamba abwa ngombe kana wamba bwandivya Rabo adire tukinambere kwa ende boke inyageria kariba gontuko na kulingana na Karote adire toya akiwa governor wa Meru na adire toya akemwa ani wishwera mtaira untugo muno kurukia kemeneria governor akuwa tenediri twakiremwe kuwatania atongole kanekolo mwe kuwatania na atongole ba Meru kengo wishwera mtaira kinyamara kila kile twekionekana accountini ya Meru mwandishi wetu wa Ndeto Jeff wakituma nawe ni ripoti nawe Franklin Karote mwandiki munene wa kiama kia Nopeu na umirite na gutariria mathina antu bandu anda cia igembe bagukurukira kiria kuga kinya nyuma yao kwangaikwa ni wamba ba ng'ombe na ndi ni bethirite bakiuragwa na kinya kuthithirwa mantu jangi ja kiunyomo Mumeru wonde arari na batere kuibirwa muntu wa igembe na muntu ora wende umite kiri zone era ekuijirwa ng'ombe kiao. Last week, the whole of last week, antu betu bethiritwe nonto ng'ombe ichaitire cionthe bakethirwa muchi bakaurwa along Muthara Kamukunji Thirwa eriu cionthe antu batithirite bakimama muchi Niaria kuga kinya nyuma yao kwithira bekurukaira mathina nkabo gavana wa Meru ateithirite akibatethia na kuga bo jakari bandu anda batithirite bakiona kumenyerwa kuma ki gavana wa Meru kinya nyuma yawe kuga nethirite agikaria na ba Meru antu betu uthaka bwikawa butukombwa tukwelenka manda mgavana Kawira Mwangaza tiri mwete yeleti ya thatu twimwira atiri Rangers baratwa ba conservancy iri mwankene yetu na Isiolo na ibari na ngari munyana abatire kuo kiraito yabatia kuo manda mgavana ikwe yaba withdraw ana barabetu iba train na bakayewa bunduki kenda bakaragia antu betu ana barabetu batere kwa NPR reinforcement endira atarireya lakini manda mgavana ana bawo baretere batura kuroma street ine kuno na bangi nara ng'ombe cia kwire manda mgavana ndendo kwira atiri utumba kwa no kari kana ka Mumeru na batu endera antu betu barona thina either boro ine amba either bathithiritwo nyama manda mgavana utikinya ntu kwe Roma as the governor na mutongeri wa Meru ukondremu mantu yarayo karika akirikiria mwiti Karote na kuga gavana ujo wa Meru na aremi kureta amwe atongeri ba kaunti ingi nikenda bakaraniria na kuthiria ndoa na wamba bubu ba ng'ombe manda mgavana tutakuona wetito karanthi na gavana wa Isiolo kana Marsabit kana Turukana kana Samburu omwera na itio kinene no kuromba thina ikwendelea cia wamba ba ng'ombe na atatumba kwithiria wingavana namba yana wingavana ukaririte tikiriku ukia kwithwa antu baku bare ona thina no tumba kurungama nabo utumba kurita a single statement ya kuwa pole utumba kurita thiringi eku yuma kiondroene yeta kire family ira itwate kubanga mathiko what kind of a governor are you Mandram Kawira Mwangaza mantu yaku yaro kuthithe ndene nthika nkwire iandike uro thingwene mene tekeli and we cannot continue like that utumba kutha we ukiwa twana to Meru ukaria twana to tumete mbengi to Meru antu baraba umete agera ngondu ngi ba Meru antu baba umete na Kandrebene nyingine na ba Meru you must style up you must change na no mwanka wenda na ba Meru bondoro bana nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibwega no ntobwa riboti mbunge wa Yakurunde ni kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ng'owe Mwendo na ile tokinambira kwa kebo mageria na kwariria
mantu maramethire tumakina mbere kwa makionekanaga tukwinyiria andiki bandeto na kinya kubagira gitio na rindi twithire twikuira mantu mwanya mwanya andiki ndeto kuwatwa kurathwa na kuruthwa mantu mangi mwanya mwanya ntubora kuringana mujumbe ile ndiretwe akiromba ende mwandiki wa ndeto na kubatira kuina mbere kwa kina nkagiro gitio nontu ndiretwe akirutanagiria gutigira ati mu Kenya na ukinyirwa imantu wala makuthina mbere kwigwa makarakari murimi wa mbogo nawe na riboti ino. Ogwibu mubunge wa Mwekorondeni akaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi wa Mwitu athokirwe nteresha kirachairere wandia magumoni arakuraukite rukiriro gachaitiri kuirira gikundi kia ngambo kacha promoters chekia shilingi 150 mbesha cha kugura ngurwe. So mteto gikundi kia ngambo cultural promoters self-help group arato baretera mbesha 150 cia kugura tugurwe. Kuma gwathire mwakwe mumwanga kereni arairire gikundi kingi kia Hope Youth chekia shilingi 150 na kurikiria ndagani aranenkere gikundi kingi kia ndagani open air market chekia shilingi 150. Arato banenkera 150,000 Kerendio ngeno ya maendeleo Susan inaonekanite kumeneria bora mwandiki umwe wa ndeto aringirwe risasi borisi kagita kamandamano araugite andiki bandeto ibabateri kunenkerwe heshima riago andiki bandeto banenkerwe heshima egoro eso Tuesday kwa mwandiki bandeto kinyara kilomita 3 bure didatu ongea kinyapatwa andiki bandeto banenkerwe heshima riao ibanenkerwe space yao arutawira yao bora kwagere batangaze na heshima reba rutandwe kore isoko badire batangaze ko manto magere kagita ni wagakwa gikanuki acting inspector wa polisi kuregana na maandamano araugite maandamano marikatibani na nabateri kurekana na Kenya kuandamana manto ma picketing na kuandamana marikatibani kwa Bill of Rights kila Mkenya na haki ya kuandamana peacefully. So kanja kwa ya wotore mtapiga marufuku maandamano tuangaro the amendment ya katiba no ngali arode katiba ya kenta yekathako kana arode amendment ya katiba tombe torode memora torode referendum otiga udio na maandamano kaire mbio Kenya arithingatanite na MCA wa Gamang'ombe Njeru Ing'ara amwe na Justin Kithenji barabonekanire kumeneria MCA barabangi na kuga baojoretwe ni ungumania mwanga bariganirwa kuthetera mwananchi wa kawaida ndeni ya mbunge ya kaunti. Okay, mtu munene kiruga makauri Kithenji wotabutira muno uyu no mubunge ya ndo mubunge karitori yani ma MCA baya na buke barombera ngai bagitoketha kwa ugugu bagituke bagitoketha kwa no to MCA kana ngiro 5 ke ruriri aka ngiro 10 ke ruriri manjensiga kuriga mukabi okethia weshimwa ma MCA re no ndo ngome yami mutesa gonkethia na mutekethia Njeru no to bione to kwanagiriria tore to gambasere ikora Njeru yo akangwatia toga sibitari itena ndawa Njeru akangwatia lakini menge marero kaungole hawondi ya chogoria jamaa sijui namna gani mkweke na usaya haro batia kiari botri kare bugete boni ngo tinda kyanga ukontera kwa kuruthanga kwa ni kwega njira ni mbega ni ngothie na boko ne kaindi ni mewega keripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gya Chuka Gamang'ombe mbita murimi wa mbogo Ibonye na boa kariba kumanara ntereche Southiment ibedere tuwakina mbere kwa wakebu mageria na kuromba mutongero wa ndegoro Daktari William Samoei Ruto utigira ati na uchokia Anthony General Justin Muturi Ngogeni na arakuringana obedere tuwakigo Muturi atai nambere kwa wakewa atekanaga na magibiti no mariko kana atai nambere kwa wakewa atekanaga na karoro no kariko na wakirombe raisi utigira ati na kuina mbere kwa kagita kuhura mawaziri na kureithira kinya Muturi kwa kairi Jeff no tubangirite nabo bamwe batongeria kuma Southiment na Centraliment nibejite amwe na kuria mutongeria wa mugongo President William Ruto gucokia ngugine Justin Muturi urora ari mutongeria wa mawatho wa Janthigurune ya Kenya na umwe barabeberwe ngugine ni President William Ruto amwe na kanjwe ma minister Muturi atwire ari speaker miaka ewe 10 athomete katiba ndene na ome athomete standing orders, sitting orders, sleeping orders, dosing orders, chionde utinya mwate thomerete
Kwa hiyo ankwenda kuga it is very unfortunate. Rais wetu no athurwa arathithiria mantu jamwe ate na uthu kana ate kuthura muntu akiuga thirikari o clean ende akathithia mbula ndene na nkurukia uria irengithirwe kari. For instance, muntu agetana rwa kotini akoria atiri no kwa vice president anengere Mudavadi Mamura Kayama na nkurukia deputy president. Kiuri kikiuma muno na kiareta thine tonwa kaire nthigurune bonto thitheti ibwanta bariko ukurita ma CS gitine no abati kwithwo tigite Attorney General tawe bwana Muturi no ndo bwambi obisieu ikethirwa ina muturi okaritie nthiguru na nthiguru ni cheria ni nthiguru manto jao thitheti ya kumbuthuka na kwenga Muturi utera icio ngendo no thitheti ou no ntukibakirira enga ma CS na tigire Attorney General Rais Daniel Toroitich Arap Moi riria agarura gwa 82 na tigire Attorney General uri obisine mwangara kinyiriria kura iraringwa akaritie sheria bagitetera Justin Muturi atongeria baba na kari ni bakuga kwa miaka 10 ari speaker wa bunge nene atithirite akigwatwa na ungumania na kinya winyangia bobisi cia muingi. Muturi utamuigua ena corruption, Muturi utamuigua engugine iria iratuma winga bangi, Muturi utamuigua akirumana na nande nonto nwe turaije nwe umbo kwa device o tuwa mwenga wa mwenganiria na bangi twategera muntu wetu ja Justin Muturi tukona gutenwa gwetwa na Casper either ya mantu ja kuya kana ku nyanginto bya muingi nande ndio muntu umwe utaukiri nicho nche bya mwiri nkoromba president wetu ategere sana nuntu inkomya mankatha ije na kuthithia cabinet ingi tutikonda Muturi omba guteja nirua angu kuromba Mr. President ito buruburu na kwenda gwaku kabisa tucokerie Mr. Muturi no ntukinyanja ici atu twina twana ugatigwo twarokitira duties inkuthugania wera kamwe gatairoje wera kangi gakaune nku kara gatiunire nku utibati kwija na kangi gataroje utibati kwija oba punishment yenganene iromba riao kiri President William Ruto kiri mugongojwa kiri mara nange kwiraga antu ba Mount Kenya batio mama nonto bwaku nonto rio gwitoka yukia Mudavadi ukamunengera gite kinene kiri uria bwarwirire no thirikari tawe bwana Gachagua. Justin Muturi agekirwa meya ke cartels barabara ba Mount Kenya barabara rwaga na Gachagua ibo baragwatanite bagwata ndwa eje nonto Justin Muturi na raiga nagwa na Gachagua bamberia kurwanwe Muturi turi amwe nagwe na batwe tutioni Muturi ote muntu tuonete ibatwe tokarite nthe turi a siasa na tuone itobweri kwaria nonto kerage kuthiria nthiguru ni antu kuona manto amai bagakira. Kiripotera Miru TV mbita Jeff Wagitumam. Iwega niyo thirikari nithiritwe kiuga ati kaina mbere kwiwe karanthina kwariria na andiki bandheto kaengo gutigira ati kuina mbere kwigicwira ntaira kinyamara kia kithiritwe kina mbere kwigikuyagirwa kana kuuya ngo kuyira kithiritwe kina mbere kwigikuyagirwa kumakira thirikari na andiki bandheto ubwe bwa mwaya wa thirikari Isaac Mwaura. Hata amekuja kwenye X-Space akaweza kuzungumza na sisi ana kwa ana, wananchi wenyewe wa kawaida kumuuliza maswali. Hilo sio jambo ambalo limekuwa likitendeka, kwa sababu mara nyingi kama wewe ni rais unazungumza pengine wanahabari, lakini sasa hivi ni wananchi wenyewe wamemuuliza maswali akajibu, na hii serikali iko tayari kuwajibika na kuhakikisha kwamba mambo yote ambayo yameangaziwa ama yameweza kusemwa na wananchi yaweze kuchunguza zaidi yataweza kufanyika kulingana na hilo. Na pia niseme kwamba tusijaribu kuweza kutumiwa vibaya na watu kutoka nchi za nje ambao wangelipenda kufadhili vurugu kwa sababu pengine hawaamini kwamba nchi kama ya Kenya inaweza kujisimamia vilivyo na kuweza kutatua masuala yake ya ndani kwa ndani. Ningependa kuomba hata serikali
inasisitizia zaidi, mimi kama msemaji wa serikali, kwamba hata vyombo vyetu vya habari viweze kuhakikisha kwamba tunafanya kule kuripoti kwa njia ambayo ni sawa, ambayo haiegemei upande wowote yule mwingine, ili tusiweze kuwa na tetesi fulani ama zile zingine. Na pia tunaomba watu wasikue na mambo ya kuchocheana na kadhalika, kwa sababu nchi ikiharibika hatutabaki na nchi nyingine yoyote. Na sisi kama serikali hatuna ugomvi wowote na wanahabari hata kidogo. Na yule ambaye ni mwanahabari alikuwa ameshikwa kwa njia ambayo haifai, aliweza kuachiliwa na polisi, wakaweza kusema kwamba hiyo ilikuwa mistaken identity. Na inawezekana kwamba usijulikane wewe ni nani, kwa sababu hata mimi kuna watu unifananisha na mwingine. Kwa mfano kuna mbunge mwenzangu anaitwa Martin Pepela, watu ufikiri ni mimi na yeye. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunafaa kukubali kwamba linaweza kutendeka. Na kwa hivyo wanahabari, tungependa kutoa kauli kama serikali, tuko tayari kuzungumziana na nyinyi, tuweze kuona kwamba mnafanya kazi yenu ipasavyo kwa njia ya uhuru na bila kuegemea upande wote mwingine. Na pia tuseme kwamba tafadhali wa Kenya, hata hii mambo ya kule Kware, sasa hivi kulingana na takwimu za polisi ni watu 10 ambao wameweza kupatikana, na wote ni akina mama ama kwa jinsia ya kike. Kwa hiyo ni mambo ya femicide, ni mauaji ya femicide, mauaji ya kijinsia. Na wacha wale ambao wanafanya upelelezi, polisi na DCI, waweze kufanya kazi yao bila ya sisi kuweka kile ambacho hakiko. Bwana ntubwa riboti yenu na njira enkinya muthenya wa muthino yibire twentu imbega sana na arantire chia Tharaka South nara ACC's office kagitakara abitha barabara na mbere kwa bakiretheria uthina mbere bwega barabarani NTSA bethire tubakina mbere kwigwa bakianiria na athithia bonda arathithia bonda bethire tubakina mbere kwa bakiromo gutira ati bakuthingatira mawatho ma barabarani na munokuruki gutira ati batina mbere kwa bakiwatikanaga na mabitie nuntu kuwatikana na mabitie barabarani itakuga ati ikira owatini bara bethire tubakithina mbere kwigwa bagikamataga na ingwetuya na njira eno tukaina mbere kwigwa kinya tukiebukaga mitino kathumba thethia na mbere kwigwa kionekanaga na barabarani kagitakara tugitie na inya labda kagitakara take element kagitakara tukamatite excess kigatu thingatira mawatho mama mantu makegwa mali sawa na riboti ino tukindimulio mara tukubangirite gorobwa munde muligire wa Meru TV kaza chemwanya nuntu wa Utara TV no wendete na ithina mbere kumira ithira kabithira bambitana family nazo Kimathi ethiro na kagitakega.